Syok jeng ik ka doktor kentei ya we nong disya kelawan yalam u syayeng kum uba i jongka kalau ongro towan syayeng kat bapikwa laju ong babunsin habaka kentei kelanang lastan kawatro yau senrang ubalanang lastan bad bakamai kaji kum maka haduk katno kajing dawai ki kena kentei ha kini kisngi kamtam habaka kentei kelanang lastan bad kakerdan kebabha kawatro yau senrang ubadon kiju kijinglong na kabenta jongka nrai om babaro ki kentei kilong komta mentangan ya thu ya pi ya kawai ke kentei kabadai ka doktor kabatrei ha kawai ke hospital nrai kabapla kalong bakalajit yo perlok jongka ubalong unong disya bat unong penkhuj hospital kane kejingja kalaja hadipalpur okara Pakistan ka doktor Kishwar bat uchaula syasat kijuya trelang ha kawai ke hospital hangta ka Kishwar kalong ka doktor bat usyasan ude unong disya bat unong saj hospital ka doktor Kishwar ka sngau tenat ya ka jinglong don akor jong syasan kalaya thuru ba usyasan ujukren ya ka da ka jing burom ka bakrau lano ru haba uwan raksya jupet sejrong ula burom sibon ya ka haba kayu i ya kane ka jinglong kalarai ban syong kurim ya u hadin ka jing syong kurim jongki ka doktor Kishwar kalhaban mat sibon ki jing syak kentho ha kate ke hospital dai na kata kadau bakalami no na kata ke hospital menta ka doktor Kishwar ka perkhan ban plino la ka jong ka jaka sumar khnang baka jing yak lenti jongka kanlong kumba julong kane ka khana jing ik ka pensisya baka jing ik kalong ka bamatla batla ju ong kelum baka jing ik basisya kamdai na kaspa ne kadur henrei ka bakham kordor kadai ka jinglong komta ladangi kwa sisya pansuk hadin bangla syong kurim te syong kurim ya u ne kabriu ki baburom badya sngotho jingmuat mar kaliang la kalong ha kano kapenta